Pia le tua i le nei taeau. Ia whaptai le tua i lona lofa mnona ngā le lei. Ia ono le nei taeau fau, taeau manuia o mwhai on te atua la whai mai i lona whanunga le lei i le nei aso. Whaptai fo i le tua ia ono o le aua tātou au lia mai le nei tausanga fau. Ma ua tātou savadia fo i le nei aso mua mua, le aso tofi. Ia le aso momo le lua afe lua suma le ono. Le ua tātou pape nao na tātou aulia mai. Ia ua tātou maua ai le ola ma le malosi. Ia whaptai ei la ma ave le vi inga i le atua. Ia ona o lona alofa ma lona ngale lei. Le ua mawhai ona tātou mafuta i le nei tae au. Ia i lungo le tātou po kalama. Ia peo na masani ai ia stofi te tasi. Te uia ina ua sui le taimi o le tātou pokalama. Ia ona o le nei aso, ia o le aso mua mua, o le nei tausanga fau o tātou savalia. Paptai i le atua, ia i ona whaamanianga, ia te oe maa u le tausanga ua tuana i atu. Amen. Ia mai lava ia yang wali se i pa ia le nei tausanga fau. Yang wali tausanga le te se i pa ia le nei aso. Ia te lele alofa o le tua mo oe ma. A nofo ma toe ma natu ma toe wa ai. I le amatanga o nā tausanga. Te leo tātou te le whawhita uli ni tātou savalia. Te le whainga tā sa tātou savalia mai le nā tausanga. Le ngā te lea ia. Te le fo i o nisi o tātou a hinga ia. Ua wala au ai le atua. Amen. Le ngā te lea ia. Te le fo i nisi o whawhita uli no o i le oranga. I lau savalinga. I le nā tausanga. Tari tonu fo i sa whea fo i le ngasi po le mai o le tino. Ai, whaptai le atua. O le aua o mai lava i le nei tausanga. Tausanga fo. Ia, o lo o tātou maua pele ola ma le malosi. O lea ia, si ia i le vi inga ma le whaptai ma le whamanu i le atua. Ona o mea siri ua ia whaia mo oe maa u i le nei tae au. E ala lea i le ola ma le malosi. Ia ma le nei tausanga fau o tātou au lia mai ma le manuia, ma le fia, ma le oli. Amen. Ia o le vi inga lea e whaapo i le atua. Ia ona o lona ngalei ma lona lofa. O lea, e whaata lofa atua i porkalama i le nei tae au. Ia te otou, le ngatai lea, ai maise le whaamanuia atu. Ia, le tausanga fau i o tātou a inga, wo ma sani, o lo o maua le awanoa po ua mata mai fo i le nei aso, po le nei tae o ilunga o le tātou por kalama. Vi ia le atua, amen. Happy New Year from the Jesus is the Answer podcast i le nei tae au. Whai ia umasui o por kalama. Ia, i le sunga ia tala lei Ezekia, ele ngata i lea whapea Lisa. Ia, ele ngata i lea whapea le pastor por kalama, le tofine ia fina. I le nei tae au momoli atu ai, ma wha malo, ma wha manuia atu ai le tausanga fau. O ma masani, i le nei tae au. Amen. La ia, e wha manuia, wha taro ai kalama nei tae au. Ia isunga i whapeo o tala lei o ronga rua so i lea whata whai taulanga i lea whata whai taulanga i le tuli manu whao le nei korope o lo tātou iai whata alofa ma whamanui atu i tausanga fau ia te o tau mo tau whale tua whaktai la o tau nofo talo whaktai fo i lo o tau on sa i le ngā luenga le tua mai lava i le tausanga o tua na i nei se pa ia le nei tausanga fau vi ia le tu o tau maua pe le ola ma le malosi le ngata i lea o la o tau on sa i le ngā luenga le tua e le o se mea whaingo fie ai whaptai le tua
o lo o tau whapena o lo o tau puna naupea, mo tau tuli vai luma o lea tua, au a se manuia o tama whanau lea, whata alofa mpa manuia atu tau sang pou, ia te o tau renga te leo o tātou tamā, tina mātutua o se o tātou atunu, le whaangalo ina ao sina sina o se o tātou atunu, le ngate Amerika nei, New Zealand, Australia, ia ai mai se tātou atunu i Samoa, le ngate leo Amerika Samoa, o lea ia, whamanuia atu tau sang pou ia te o tau, na iau tātou tamā matua, tina matua, whaptai la o tau tapua inga i lea aso, ma lea aso, a o ala atu o tama whanau i whe au mga luenga, ia i lea aso a wale tau singa o a inga, ai le ngā te lea, o me whai e whe sosoani e te tonu e ka le sia no, ia ai maise tau singa o tau o tātou mātua mātutua, whaptai fo i le tua tari tono lo o maua pe o tau le ola ma le malosi, le ngā te lea ia, whamanuia te le tua ia te o tau, ia i nei aso, ia, ana se atu leo sa ufata alofa, na iau ainga, wo ma e masani o le tātou pokalama, i le nei tae au, ia, whamanuia atu tau sanga fau, tari tonu, ia, o lo o manuia uma o tau le alofa o le atua, i le nei tau sang fau, amen, o le ia, whaptai ia i le atua, whaptai i le atua, ia, o lo o whapena o lo o maua uma tātou le ora mani malosi, whaptai le nei tae o le umwhai o nto e tātou mafuta i lungo le tātou pokalama, a whai e te fau mai lungo le tātou pokalama, bi ia le atua, whapetai o whapena o tātou mafuta i lungo le tātou pokalama, ia o pokalama le nei o le Jesus is the Answer podcast, ia mo oe le nei tae au, tari tonu ia e te rei sauwha a fuose i lungo le tātou pokalama, tari tonu o watu le nganga o le tua ia te oe, ue tau o ne sau e tātou te mafuta, ma tātou whaalongo longo le upo le tua, amen. Ia e whatalofa atu, ia e sia uso, mai Amerika Samoa, one of my good friend, ia e uso ia pā, a mi tua nai le nei tae au, alofa atu uso, pa manuia tau sangpou ia te oile uso, ai maise le fine, le ngā tailea, ia whapea, ia famous, vi ia le tua, pa manuia le tua ia te oe, i le nei aso, ia pa manuia te fo tau sangpou ia te oe, ia maise le ainga. Ia le ngā tailea ia o tātou uso, ai to fine tamati na, ia mo le vanua tātou te mafuta i le nei fiafi. Amen. Whaktai le tua ni nei tau sanga fau, whaktai le tua ni nei tau sanga fau o tātou au lia. Ia, au nei taimi ia e fia momoni atu, ia le tau sanga fau, ia whamanui atu le tau sanga fau. Ia, isi au ta mawha le anganga, ia ai maiseri ma si au tina wha le anganga. Ia Wesley i sa take, ma le whale tua ia wā, ma le whanau i le nei tae au. Whamanui atu le tau sanga fau, ia te oe na iau mātua wha le anganga. Whapetai le li i, whapetai le atua ono o leo ua haulia mai o lua. Ia ma le whanau le nei tau sanga fau. Whapetai le atua i le ola ma le malosi. E le ngata i lea, whapea le au nanga le ola au auna i le atua au alo na e ka le sia. Whapetai ta maa tina i la o lua nofo te talo fo i moa o moro a inga. Whapetai fo i le upo le atua o lo lua ngā launga i le aso sa. Ia ina ia whai lea ma whaamalo si anga i o mātou ola mo o mātou olanga. Lea e whaamanuia whaamanuia tuaili tau sang fau. Ia te o lua na i o mātua whaale nganga i le neitae o ia male whanau. Ia e momoli atu foi whaamanuianga o porokalama si o mātua e kalesia. Hayward Assembly of God i nei California. Ia i lau sunga le sui whaiwhi au. Ia mata i a loto, male whale tua, male whanau. Le ngata i lea, ia sunga ia o ao.
le tina ia Julie ma le whanau, i le nei tai au, ia ele ngata i lea, ia whapea le tina wao. I le nei tai au ia tangi, ia, excuse me, le tina wao, ia tangi mia ma le whanau, ia a maise le mamanu o le ekalisia i le nei tai au. Whaamanu ia atu le tausanga pou le nei tai au. Whaptai le atua o tato au lia mai le nei tausanga pou, i le fia ma le oli oli. Amen. O le aia, a vea ia o masui o porkalama, ia moli atuai, whaamanu ia atuai tausanga pou si tato ekalisia. Amen. Ia, a vea fo i le nei taimi. Ia o te whatalo whatuai i le sunga i le wao, ia natu, ia ma le whaletua ia toroli ma le whanau le nei tai au, whamanui atu tau sang pou, te oi le uso ma le whanau, ia maise le tātou a inga uma i le nāfo i vai aiolo o to iai Alaska, whaftai le atua o tātou maua pēr le ola ma le mānosi, o tātou lia mai le nei tau sang pou, ia o lea ia whamanui atu ai le tau sang pou ia te oi le uso, ia whamanatu, ia le ngatai lea, moli atu fo i whamanuianga i le uso, ia tong sala ma le whalitua ma le whanau, le ngatai lea, ia te le uso ia pete, ia peseti, ia ma velea ma le whanau, whamanuia moli atu ai alo whaanga, o le pokalama, ia ma le whamanuia atu ai tau sang pou, ia i le naitu o le tātou a inga. Ia, le ngatai lea, ia whamanuia le tau sang pou, ia nai au a inga, malava, i le nei tai au, ia vea ile nei taimi whapitoa e whamanui atu ai le tau sanga pou, si au tina, ia Margarita, mamea, ia malwhanau, ia i le tofine ia tofa, ia le ngata i lea tofine ia Rina ma le to'olua, le ngata i lea na Dionysus, i le nei tai au, wish you Mama Margarita and my sister Fa and Rina and the husband and our nieces. Happy New Year. Tai le tua ia ua tatou maua i le nei tau sang fou. Whamanuia atu ma le pokalama i le nei tai au. Alofa le tua po ai pe a te oeri tina ma ke rika le hola ma le malosi. O le ia whamanuia le tua. Ia mai manuia le tau sang fou ia i le nei tau sanga. Ia whatalofa atu fo i le nei tai au ma whamanuia atu le tau sang fou ia i le sunga le whawhengainga ia makai o tau anu i le nei tai au o tātou whatasi lunga o tātou pokalama. Whamanuia atu le atua i lau sunga le whawhengainga ma le whalitua ma le nofo iano. Ai le ngata i lea whapea le kālesia manuia tau sanga fou. Ia i le nei tau sanga o tātou savalia. Whaptai whatasi mai lunga o tātou pokalama. Amen. Happy New Year, brother. We love you and miss you. Thank you, sis. I love you. I miss you guys too. Say hi to mom and let her know that I say Happy New Year. Ia le tua. Ia be fo i nei taimi. Ia whaamanuia tuai le tausanga fou na ia o o sunga fo i whapea ngainga i lunga nei i North Cal, i le Assembly of God. Ia i le sunga i le tai ia o le sunga to ina ia lasi lole ma le fatua ma le nofo ialo ma le kalisia ia le ngata i lea ia ma le mamalu o le pulenga i lunga i North Cal nei ia whamanui atu le tausang fou mai le porkalama o le Jesus is the Answer podcast ia mo o tou i le nei aso whaptai la o tou unsai whaptai fo i le ngā luen malosi le ngā luenga le atua. Amen. Ia, vea fo nei taimi ia o te whaamanuia atu i fo i le tausanga pou le sunga le whapengainga. Ia whaasauina o peta, ia ma le whalitua ia Mackie Vei o peta, ma le whanau. Ia le ngata i lea whapea le kālesia i Garden Grove, i South
kau i le nei tae au whamanuia atu le tausanga fou ia i lau sunga whawhiangainga ma whalitua mai se whanau e le ngā te lea whapesi tātou e kālesia ia i Garden Grove i le nei tae au le ngā te lea ia whatalofa atu hoi ma whamanuia atu le tausanga fou ia siau anko ia po le sunga hoi whawhiangainga ia pesaleli ia ma whalitua ia ma whanau mai se le kālesia whamanuia atu le tausanga fou ia ma talo i le tua ina ia whapena ona maua pe o lua le malosi ma le ola le ngā te lea whapea le tausinga o le kālesia ia e ala i le upu o le tua ia i le nei tausanga fou o le whatalofa ma whamanuia atu tausanga fou ia te ulua ma le ainga e maise le kālesia le ngata fo i lea ia e whamanuia atu fo i le tausanga fou ia i le sunga le whawhiangainga ia e la rau ia malwhaletua ia e le ngata i lea si tātou e kālesia i Carson ia i le nei tae au whamanuia whatalofa atu porkalama i whamanuia atu tausanga fou le ngata fo i lea ia le sunga le whawhiangainga ia longo tasi wing mai San Diego i le nei tae au malwhaletua ia e le ngata i lea le kālesia whamanuia atu le tausanga fou i lau sunga i le whawhiangainga longo tasi ia malwhaletua ia e maise le nofo ialo e maise le kālesia i le nei tae au tai i le atua i la i lona wala wina fo i o lua ia e whaima au auna le atua a wātou singa le lafu mamo i le nā fo i tua le tātou e kālesia San Diego o lea whatalofa tai porkalama ma whaamanuia atu tausanga fou i lau sunga i whawhiangainga tasi ia malwhalitua ia ma le kālesia i le nei tae au ia on se e maina i o se whatalofa na i uso le uso ia Isaako sa taua malwhalitua ia Felila ia ai maise le whanau ni nei tae au whatalofa atu porkalama o le Jesus is the Answer Podcast ia i le nei tae au ma nei tausang fou i lau sunga ki a Kongo malwhalitua ia ai maise le whanau tai le tua ua pe nao lo mau pe oi le uso ia ai maise le tina ia Felila le malosi ma le ola ai maise le whanau tai la o lua nau pe i le ngā ruenga le tua talo i le tua ina ia pe nao na fo ia tu pe le malosi au na i le tua amen tali tonu ia o le neisa valinga ia e le whaingo fie ai whaktai i le tua ia ua avefo i oe ma le whalitua ia e whaima whaamalosi anga i lo uola au na i le tua amen e le ngata i lea ia o nisi o tātou uowo a bea ma whaife au le kālesia ma le au i le atua ia ua whai ma whaamalosi anga fo i ro nei ola au i le atua o lea o le vi inga fo i le atua o lea ia whamungi atua i tausang fau ia ke o le uso Isaako na Felila malwhanau i le nei tae au ia whamanuia atu fo i le tausang fau le nei tae au ia i se uso ia tu ia i se uso ia tu i le nei tae au ia whamanuia atu ia uso talo i le atua tari tonu i eile taimi i ngā lua e atua i le anganga o le atua i a te oe ia au te tari tonu fo o le a e sa aune tala ilo uloto ma talia le le musunga o le anganga pa ia i a te oe le uso ia e saua le atua i lon taimi ia tari tonu fo ia o oe o se tangata i te au aune te fifia whai me le lei mo le atua Amen o le ia e whaamanuia toi te sang fau ia te o le uso tuu e sau ia mai le la whanga o whanga lea whangkele i whangsa o le ia vi ia le tua i le nei tai au ina ne i te ua ngalo sesi ia whaamanuia tua
ai whaamanuia atu le tausanga fou, mai le porkalama, ia te o tou, ia i o tātou ainga, wō me masangi, ia i le nei tae au, amen, ia vi ia le tua, ia, o le nei tausanga fou, ia, papatai ni atua, o le nei fo i tausanga ia, oa, whaisinga kimu i ma, whaisinga kimu i ma kou, i lunga Bay Area, papakai fo i wao ngā fo i le kimu i au inge i au inge i oe e whai me le kakaunga whai e ngofo le le whale ma enjoy le aso maroro amen ia e papakai le atua wau te papakai le atua ona o lona whaamanuianga ia te au ia moroanga te pala uia moa le nei taimi tai le tua i le ola ma le malusi tai fo i le tua i lona wha malusi au malona musumusunga ia te o wae o le tausanga na tausanga o te atu ia e re i whaingo fie na ia wha apita uni whainga tā sa valia ia ai whaftai i le tua ona sa ia le tula fo ina o le teimi o whainga tā mo puapuanga i le savalinga fo i le nā tausanga. Tofu mata tofu mata tau ma whainga tā ma vai ngā sa tatou uia mai le tausanga o tōnai. Ia e papetai e i le atua. Ia ona olona alofa mnona ngā lei. Au te nofo mau te ma whau le alofa o le atua. E se le mau e ma le lei o le atua. Te le au taimi e tātou tātou te furi tu ai te le taimi e tātou te whaavai ai i le sa i o tātou tangata. E stui ale tangata, hui me whai e tangata mau o le tua. Ale alo o le. Me, amen. Yeah. Pamalia tupa o whai o tau. Nang tātou e whila a maka mele ki a porua. Le whila a maka mele upole tua wa a makanga whaale ko. Ia. Ia. Le wole nei mai. Ia vi ia le tua ia talo i anga pa ia ina ia fa pena ona. Apa mai ona au e pui tātou po kalama. Ia awane ia ini wha le tonu, awane ia ini ni me e tomo whai e wha le anga i por kalama i nei aso. Ona o le upu matango fie o umon saunia. Ia e whai ma ta iara e whai ma fo i ma wha marosi a wale tātou sa valinga. E mata tu nei aso, i le nei tau sangfou, i le tātou wala au na i le atua. Ia e vi ia pere atua o hoi ni avea nei me tātou te whita ai ma ono le anga atu o tātou pokama. Ia tele au wala i sau e ti a polo. Wele foko makar ka pokama o ka makar ka usang. Ia le foko ka usang ka malo e ka ufa angi ngifu mai no chano. Amen ia bi ia le tua o le a whai o na te matamata mai nei tae au nunga tātou pokama. A vea se taimi whaavano, se taimi te tatalo ai le atua nei taimi matu ina tu tātou pokalama i luma o le atua ina ia sao mauli tātou pokalama ia ma le upo le atua i le nei tae au
a paila e le te mata mai. Whisper a prayer to God to make sure our program is good and and perfect. Ongo le upo le tua i le nei tai au. Amen. Ia pe ono pai atu. Ia ora ufa taina i le tua. Ona unofo mafau fau i le savalinga o le nei tausanga. Ia tele a me le lei. Tele fo'i tele me le lei na tutupu. Tele fo'i painga tā sa tutupu. Ia o le na fo'i tausanga ia sa na avea i fo'i a mie fo'i siau tina. Ia whaalongoa e. Ia le ngata i lea ia whapea siau tina ia pia vivini. Ia i le ngata usanga. Ia ai le ngata fo'i lea. Ia whapea le au na fo'i po le tamā fo'i a mose. Ia i le ngata usanga whai unga le ngata usanga. Ia o ora ni te me tātou ti savalia ai whaanonoanga ona o le malanga o le maliu ma le oti i tutono o tātou ai. Ia e le whai ngofie. E le whai ngofie. Ia ai whaftai ai le tua. E ui ai na amia o tātou tamā o tātou tina o tangata o tātou ai. Ia ai langona le pai mai o le anganga o le atua na te whaamawhanawhana ia i tātou e le ngata i lea. Ia o le olona whaatasi mai o lona anganga pa ia ina ia tātou whaamalorosi pēo o lo soifua pēo le atua. Ia ai whaftai e la i le atua ia. Le ua tātou au lia mai le nei tau sangapou. Ia o lo o tātou maua pēo le manosi. E ala i le tino, ia e maise le anganga. O lea ia e fo i ele vi inga ma le whaktai i le tua. Ia, ona o mesi siri sa ia whaia mo au maro a inga i le nā tau sanga o tea. Ia a leo a tātou au lia mai le nei tau sanga fo. Ia o le a tātou sa valia fo i nisi po ngām whainga tā fo. Ia i le nei tau sanga. Ia e whaftai ela i le tua i le upu o le a tātou whaama, le a tātou whaanongolongo i le nei taia. E whai lea ma whaama losi au i a te oi. E whai hoi lea ma amatanga o lo tātou savalinga i le nei tau sanga. Amen. E whai hoi lea ma whaama losi i a te oi. Aua i te whaavai o lo soifua Jesu Kiriso. Amen. Ia e whatalofa atu i a malele ulunga ono i le nei tae au mai lunga le tātou Facebook. Watching from Tacoma, Washington. Hello, somebody. Home from Seattle Seahawks. Yes, I'm a Seahawks fan. Yeah. I le nei tae au. Malo soifua manuia. Vine of Life Church Ministry. God bless. Ia bi ia le tua. Pamanuia le tua ia te oi. Ia i le nei tae au. John 6:28 and 29. Ngā luenga le atua. Happy New Year's. Vi ia le atua. Ia, vi ia le atua. Amen. Ia o te talitonu. O le atatou o loi le upu o le atua. Oi, whamanuia atu fo i le tausanga fau. Ia, i la upas le nei tae au. Koe kikia ngā roro pas. Se mangue o ki ngia ho ia ule pas. Whamanuia atu le tausanga fau le pas o le tatou por kalama. Ia, i le tofine ia fina. I le nei tae au fina. Happy New Year. Whamanuia le atua ia te oe. Tai i le atua i le ola ma le malosi a le ngata i lea o lona whaamalolonga ia te oe le tofine vi ia le atua o lea ia e whaamanuia atua i le atua ia te oe pas ia ma whaamanuia atu le tausanga fau ia i le nei tae au whaamanuia atua i le tausanga fau le sunga ia tala lei e se kia i mai Amerika Samoa se tasi fo au auna
I lunga o le tātou por kalama ia stona i te tasi. Ia ave nei taimi ia e whamanuia toi tau sang fau I lau sunga ma patua e maise te whanau ia I le nei tai au. Amen. Ia whamanuia tu fo I le tau sang fau o koe tiki anga. Whamanuia atu le tau sang fau ia I le nei tai au si o tamai a Filipo o loo I Amerika Samoa. Ai le ngata I lea si o anko ia si wele. Ai maise si o anko ia whalaimo ia male whalitua. Ia anga ia male whanau le nei tai au. Patalofa whaamanuia tu fo I le tausanga fau. I le sunga I whawhiangainga. Ia Filipo tu inga mala male tina o whalitua ia o tila. Tu inga mala ai maise le whanau le nei tai au ia maise tato e kalesia. Assembly of God I whangasa whaamanuia atu tausanga fau. Ia I lau sunga I whawhiangainga male whalitua male whanau ai maise tato e kalesia. Ele ngata I lea ia I sunga I whawhiangainga o sio tato nu. I le lotu kaiki, loku pope, ia loku mamonga, ia o loo I tutono le tato nu whamania atu o loo. Tene o maua suafo o tau sunga I whawhiangainga ai ia whamanuia le atua I ate o tau. Ele ngata I lea whamanuia atu tau sang pau. Ia maise tato nu pele, whangasa, I nei tai au, whamanuia atu ai tau sang pau. Ia mai lau polkalama o le Jesus is the Answer podcast I le nei tai au. Tuafa Yesu. Amen. Ia tatonu o le atatu o, le la atatu o I upo le tua. Pamole mole, tanto te dei o atu le upo le tua. Pamole mole share tato polkalama. Amen. Share tato polkalama. Ia I le nei tai au. O le tato polkalama, ia o lo o lai whaatasi. At the same, I le taimia tasi lungo le YouTube, ma le Facebook. Pai e le o ia te oe le te le o silafia le tato YouTube channel. Ia alu le YouTube. Ia ngai kaungula ia search. Jesus is the Answer podcast. Ia ona e kiriki le iai. Ma e mata mai ai. Wha mole mole. Subscribe le kako YouTube channel. Wha mole mole. Ia avea fwele na maro so swani ni tato pokalama. Amen. Ina ia whapena ona to tele nisi mai moa mai lunga o le tato YouTube channel. Le ngā tele ia tele fo inisi ina ia mawhai ona subscribe le tato YouTube channel. Ina ia se taimia te subscribe pe le tato YouTube channel. Ai kaune omi le pēo ka mai nongonga. Ngai kauna I omi le o le langa. E whaingani se kaimia laiwa tua I le tātou pokalama. E aluaku le notification ia te oi. O leua a maka le tātou lai. A le ngata ilea, e whailoa tia te oi. Every time me load atu ai o tātou le video I lunga o le tātou YouTube. Ia ona e alule I te like, comment, share tātou pokalama. O le YouTube, amen, so whamole. One ingalo na e subscribe le tato YouTube channel, ma share le tato YouTube. Ma lo whaalo lava, whaapetai, whaamanuia le atua ia te oe. Le ngā te lea ia o le tato Facebook, amen. Ia o le tato Facebook, ia o lo o alu atu I lunga I lau personal, tato pokalama o lo o alu atu I lunga I lau personal Facebook, ona o lo o Teminei, o le ua iai le ua uma o na whai le tātou Facebook channel mo le tātou pokalama. Ia aere mawhai o na lalua, na san iai le live. Ona e te tau o na ato le ono sfulu aso o talu na whai le tātou na iai le Facebook channel lea. Ia ere ngata lea, ia atoa le se lau followers. Ia o le ua atoa o ova male se lau followers o le tātou Facebook channel. Toila has to be on Facebook for 60 days. O le mafuanga na o lo whawau e pera tātou pokalama ma live atu tātou pokalama. I lunga o lau personal Facebook channel. Ia mo ni nei taimi.
Ia avea foʻi lani nei taimi ia o te faatalofa ma faamanuia atu ai le tausaga fou ia i se uso ia falemanu salanoa ia ma le faletua ia te proa ma le fanau i lenei taeao uso faamanuia atu le tausaga fou iā te oe le uso ia e maise le tinā o le aiga e maise se aufānau faafetai i le atua o loo maia atu pea o loo manuia pea oe le uso ma maua le manosi amen faamanuia tele le atua ma faamanuia tausaga fou iā te oe le uso ia ma le fanau ia e maise le faletua i lenei taeao ia talitonu ia o le a tatou ō lo ke o tatou whaalongolongo. Ia, po le harfi na ngalo le atua. Ia, ilona upu i le nei tae au. Ia, e whai ma. Wha ma losi ia te oe ma ua le ngatile. Ia, whai fo i malu tau ma. Ma so soani i lo tatou ola. Wha le anganga. E le ngatile. Le tatou savaninga. Ia, i le nei tau sang fau. Tatou au lia. Amen. Ia, nei tau sanga ua. Tatou savaninga. Ia, e whaftai i le atua o le lei ma le alofa o le atua le ua mawhai e o na tātou au lia mai le nei tau sang. O le tele o whai unga la lata na o umma le Keresimasi. E tele ai na tātou tala noa ma tele na whai e fo i tala tangata. I le suinga o le olanga ma le planning o lona olanga. Ile ale i o mai le tausang fou. Tele a ina o whaalongo pea i tala noanga. Ia, e lata lo wa umma atu le Keresimasi. Le wala a tātou whaatalitali le tausang fou. Tele ana ta whaalongo wa tona ngoa tangata ia. O lea au tau mawhai e whai kau le kuspa ia a maka mai a kenese tau whaalinga. Ia, i le nei tausang fou. Aua sa le ai se fai kaunga se kuspa ia. A le la avea le ngi kau sanga fou o le a o kango e fai kau le ke nese kau whaaling. A le o le ngā o whaapea ia. O le avea fo i ngi kau sanga o le a fai ma kau sanga o le a o kau mawhai o ke alu i loku i asu sa uma. Ma le ke le o fo inga le o fuafuanga ka ngaka ma tala tangata e whai. A wā le sauni uni atu le tausanga fou. Le planning o lona o langa o le planning o anga me whai. Kusa o le tele au le tai. E tate whaalongo o le tau o e tala noa tangata. O le tau mawhai e sui. E eise mea o le o langa o lo o tau mawhai e sui. Every one of people or every one of us before New Year's or we are waiting for New Year's. We always talk about something that we want to change for our life before we enter the new year. Amen. E tele a ina o lisi tangata peila wa ua whate te inga. Te inga. Tele o isi tau sanga ua mawai atu o whaia le mele o le tamafa, le kaumafa ka paa. Le nā fo i vai tau nā fo i tau sanga o fia i meo le tino. Tu ina naunga o le tino. Ta e whaia le meanga, ia. O kuro kausanga laka, kausanga fo kipi lo mara o sikarek. Le ngā kipi lo ai awa. Kipi lo lau ka whao wali. Mea umahia. Ia e o a kuro kausanga fo. O la e ai whai. Kusa o mea ia le whai le tele ngā tala ngoa i tātou. Le tele i ngā tala ngoa i tātou. O lewa a maka o ngā tātou whaia se plan ina ia ese se mea sa tātou whaia i le tausanga uatea.
Ma se mea o le a tātou whaia I le tausanga fau. This is our plan. O le si foi tangata mai ia o le a o sa une te talia Yesu ke viso. E avea mo wali mo ufa aola. E le tausanga fau. Amen. Te le fo e o nisi tangata o le a ufa apea ia. O tilo tausanga fau. O le a tu o mea tuai a o le a o walwe avero wola I le tua. Amen. O nisi foi tangata o le au na I le tua ma fai tofi tonu le ngā luenga ma le ekalesia. E tangata e wha ape ia. A vea ia ni kausanga o ke wha maungi ngā luenga le kua. Amen. Ai le ngaka fo idea. O ka ngaka fo inga le ka kou fo inga le peio au fo ilawa I kaini. A o ke mi la asa ungi le kalesia e fo inga le e whaiso e ngā kofi. E le se asa alu ke mi whai I fongo le kalesia I aso e whai. O lisi ka ngaka. E le misi mai a fongo le kalesia mai le afo le mai le amakanga o kausanga. Laka longa fai unga, laka longa fai u le kausanga o le a whaiso e ngā kofi. Misi e longa I ngā mane fongo. O lisi ka ngaka a misi al fongo I aso I e whaiso e ngā kofi a. Sa maua I la o kamanga. Lo e la ka ngaka e la e kaimingi whape ia. Nge kausanga o le a o walu e su e sa kofi. La walu e sili la walu avero ola I le kua. Ma su se kofi e whaanga I ngai lo ola ngai kongo ngā venga le kua. Happy New Year, tina I le nei tae au. Whamanui atu tau sang fau I a te oe tina me ki vei I le nei tae au. Ni ia le tua. Amen. Whamanui atu le tau sang fau I a pastor. Ia maise Hansen ia maeta. Amen. Kusa o mea ia. Ele I o le tau sanga fau. Ele I o le tau le aso le pa ua le tau sanga fau. Wa amaka o ngā kalangoa ka ngaka I mea o le a lako whaia. Ele I o aku kau sanga fau. O le mea le whai mea lea, resolution. Ia. Ngā. Amen. Mi ia le tua. E o hoi a, ke le I o kaimi ke whai e le mea ngā. Ia. O nge kau sang fau, ia, kipi lau si kaliki. O nge kau sang fau, ia. La o wha maongi le kua. O kau sang fau, ia. O le a o le koe petero. Amen. Amen. O mea le na le e whai nei le totele. Le whai uma e tangata o le laulangi e ai lau te I loa fo ina e te sila fia. Te mata mai fo I le neta e ao o naua uma o na whai longa po le ase mea fau o le a e whai e I lo. I lo o ranga le amatanga inga o le neta o sanga. O isi tangata nga amaka me le kausanga, le kausanga kuai. Nga uma kausanga kuai wa le lei. E o me le kausanga fau e alwa luawa wha le tonu. O isi hoi tangata sa wha le tonu le tausanga o te atu. E o mai le sa walinga le tausanga fau wa le lei. Amen. Tusala o le nei la tae. O le nei tae. O le ua tele o I tātou o tātou mana o tele me e tātou te mana o whaini mea le lei o tātou o langa. E tātou te mana na o ia sui o tātou o langa, sui o tātou me whai. Amen. Sui le whainga o le skairinga o rou. O rou o langa ma rou sa walinga I le kausang fau. Amen. A o le tātou pokalama I le nei taia. E te tau ona, e lua me te tau ona tātou suia. E le mawhai ona suilesi. E le suilesi. Amen. A wā o mea e lua. E te tau wā ona o whaatasi.
ia sui ro ola i le tino, ma sui ro anganga. Ro ola fa le anganga. Amen. Me ia lua. Mi ia le tua. O le tino. Le ola i le tino. Tele io me mawhai ona e tatu te tau mawhai e sui. O le mea mo ia. O le ale tātou tau mawhai e sui me o le tino. Ina ia le lei. Ai ale i ai le anganga. It's no use i luma o le atua. Le lau tanu e tau mawhai vali atu. Le tātou upo mwha manino mwha i lo atu. Le anganga o le upo le atua o tau mawhai whaali atu i le nei tai au. Amen. Vi ia le atua. A whai e te tau mawhai tātou te tau mawhai e sui le tātou ola whaali tino. Aene e se tātou ola whaali anganga. E mai mau. Ngā o mea o le tino na e sui. Amen. Ai a le ola whaali anganga. Wale leilo ola whaali anganga. Amen. Ia, whatalo whantu ia, whalitua, po ia to fine fo ia a inga. Ia, ili nei tai au, alofa atu sis, po le whatua fo. Ia, whamanu atu le tau sang fo ia te oi, ia, male sunga i whawhenga inga, po le whaifi au, ia, pen le nei tai au. Happy New Year, sis. Amen. E whai maila le upo le atua i le nei tai au. E lua, e tasi alfa i upu o le a tātou tala noa i le nei tai au. E whai ma wha maalosi ia te oe, whai ma wha maalosi ia te ma i tātou uma. Ia, i le amatanga o le nei tau sanga pou. Amen. Mai le upu o le atua i le lua kerenito, whai upu e lima, o le mta upu e lima, whai upu sun malfitu. Amen. Lua kerenito, mata upu e lima, whai upu sun malfitu. O le a whai ma tātou mau au tū, le a whai ma tātou tuswhai tau. I le nei tai au. E whai mai le upu. Mai, o le nei. A whai o ia ke wiso se tasi. O le tangata fau ia. Ua mawae le ola tuai. Whauta. Ua o mai le ola fau. Amen. La auto whaita wina. Lua ke renito mta upo e lima, whai upo sunmal fitu. Whapea. O le nei. A whai o ia ke wiso se tasi. O le tangata fau ia. Ua mawae le ola tuai. Whauta. Ua o mai le ola fau. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Amen. Pai mai le tātou upu au tū le nei taia. Pai mai se wha maa losi mo oe maa u le nei taia. E wha pia. O le suinga o le o langa tuai. Amen. O le suinga o logo o langa tuai. Ile o langa fou. Amen. Ina ua iai ke wiso i to tonu o lo loto. Amen. O le suinga o le o langa tuai. Mai i le o langa fou. Ina ua iai ke wiso i to tonu o lo loto. The transformation of old life into a new life
when Christ is in your heart. Amen. O le suinga la o le olanga o le tangata. Mai le olanga tuai sa ai. Ona o le ua iai le tua I te tonu o lo loto. Amen. E te le mawhai ona e fia I meo le olanga, ma e fia I meo le nei laulanga. Ai lai te whai mai oro o iai Yesu I te tonu no. E le tai a fio Yesu I te tonu o lo loto, pe a whai oro o tele mea mātanga, ma mea leanga, ma mea le lalolangi o lo e fia I te tonu o lo loto. Amen. O lo loto o le malu lea o le atua. E a fio ai le nganga pa I o Yesu ke viso. E le fio Yesu I te tonu o silo, I se nganga o se tangata I parapala, ma matanga. E le a fio ai Yesu ke viso. Amen. O le nei la tau sanga fau o tātou savalia. Lea ua tele ona tātou tātara noa ma tātou whaapea ifo. O le a o tau mawhai e sui lo uolanga. O le a o tau mawhai e tuu lo uolanga tuai ma lo uolanga parpala. O le a o sau e ave lo uola I le tua. Po le a se mea ona e te tau mawhai e te suia. A le iai e su ke viso I a te oe. Ia. Ele o ia te oe se ola fau. Kusa o nā e te tau mawhai e sui meo le tino. Aere o iai e su ke viso ia te oe. Ele lei. E au ngā le sui. E au ngā le sui o le meo tino. Paketika inga. A whai o oe se te pei o au. A whai o au se tangata sa o aika paa matulanga whapenga. Amen. Ai au kangwa sui. E mawhai anga o sui. I can change it. E mawhai ar ka ngaka ola o ngā sui mea uma. Po le ale mea o lo langa nei te tau mawhai e sui. Sui. Amen. Ai ale ai e sui te tono o lo langa. Ia. Na o mea o le tūlanga o le tino nei te suia. Le ola I la le tino nei te suia. A o le maanga ia. O le tātou sāwalia o le nei tau sanga fōu. Ua tele mea ua tātou tau mawhai e sui. Mea o le tino. O mea o le olanga nei. Le ua e tau mawhai e sui mai I lele lei. Ma talia Yesu ke viso e avea mo roa maua rii mau whaola. Ngā le whai mai. O le nei. A whai o ia ke viso se tasi. O le tangata fōu ia. So in order for you to have a new life, amen, is to accept Jesus or have Jesus in your life. Amen. So it doesn't matter if whatever you try to change for your own good, it doesn't matter and it mean nothing if you don't have Jesus in your life. You just want to change everything for you. A le manga io. O le iai o Yesu ke viso I te tonu ia te oe. Wa avea I oe matangata fau. Ua kia I mea kuai. A ua avea oe matangata fau. E pei al mea fo ingale. Whakaika inga. Tele o kākou e loa sila fia Yesu ke viso. Tele tātou e sila fia tātou te loa le tua. Aure fesili. Ua tātou wala mo le tua. O le fesili. Ua iai ke viso I te tonu I o tātou wolanga mo tātou wola au na I le tua.
O le whataitainga na. Po le ala tātou tau mawhai e sui. Sui o tātou, sui o tātou me whai, sui o tātou winga, tau mawhai e sui o tātou inga. Ai ai e su ke viso te tonu ia te oe, ma te tonu o rau inga. E mai mau taimi. Wana o mea o le tino po le ola le tino. Nai sui. O le anganga. Ere o iai Yesu ke viso I te tonu ia te oe. Amen. E ao ngā. E ao ngā ro le avea oe matangata li lei. Amen. E ao ngā. E ao ngā oe matangata e fia mai ei tangata. Ona o mea le lei te whaia. Ai ele e aiso ngā winga ele e aisanga o ngā pe a whai. Na o rou a mio le lei. O rou whaia I mele mo, me te whaia mele lei mo tangata. Ai re ora Yesu ke viso I a te oe. E te le o talia po Yesu ke viso. E avea mo li I mo whaora. Amen. E tele ata tau e whainga le tau sa afia le oranga. Tau sa afia le a mio. Ai maa ngai pe a tau sa afia le oranga. Ma le a mio. Ai ora ai fo ima Yesu ke viso I te tonu o lo loto. O le maa ngai ia. Amen. Ngai re wha peo tangata le lei uma e ia Yesu ke viso I te tonu o lato o oranga. No. Amen. E re wha pe ngā. Po le ala le lei o lo o langa ma ai me tangata I me le lei e te whaia. Ma oi se tangata e te whaaloalo. Ai a le o la Yesu I te tonu o lo o langa. A e re tali a Yesu I te tonu o lo o langa. Ia. Nga o kangaka o langi o ngai fifia I me le lei ngai te whaia. Amen. Pai mai. O le nei. A whai o ia ke viso se tasi. O le tangata fau ia. Mai ua ma vai le ola tuai. Whaauta. Ua o mai le ola fau. O le suinga la na o le oranga. E te tau ona tātou whaia. O le ale suinga o le oranga e tau ona amata I le tātou tāsanga fau. O le tātou sala mō lea I lumo o le atua. Ma tātou talia Yesu ke viso e avea mō tātou alii ma whaola. Ina avea I tātou ma tangata fau. Ma ua, ma vai mea kuai. Whaauta. Ua ho mai le ora fau. Amen. Mi ia le atua. O tātou a mata ai la le tātou sabalinga I le nei tausanga. Ia. Pule a oe. Pule a oe le whainga o roa langa. It's up to you how you carry yourself. It's up to you. It's up to you how you making your decision or whatever. O le a lo whai unga e te whai e lo o langa. E pule ia oe. E re pule ia. Amen. E re pule fo ia uri whainga o lo o langa. E re whaato ngua to ia uri whainga o lo o langa. E pule ia oe. Amen. Pule ia oe whainga o lo o langa. Ai awane I ngalo ia te oe. Amen. Awane I ngalo ia te oe. Ale ai Yesu I te tonu o lo o langa. Ai ere talia Yesu I te tonu o lo o langa. Ma ere ai aso relationship ma Yesu ke viso. Amen. Po le ala lo fai mai. O le a sui le mea I le nei tausanga. Ma I mau kaini. You still living in the old life. If we don't have Jesus Christ in our heart,
If we don't accept Jesus in our heart, if we don't have no relationship uh, with Jesus in this life, I'm letting you know. If you're thinking that you're going to change your life or change whatever you do for this year, if you don't have Jesus, you still living in the old life. Amen. You still living in the old life. Ah. O mea o masa iei le tausanga ma la tausanga o mawai, ma a tausanga o ma tausanga o tele o te atu. Ah. A le o la Yesu te tono rongo langa, o te whai atu ia te oilea fia finei. O mea lava o tuina naunga o leo langa sa e whaia, ma mea uma sa e fia mai i le tausanga talu o nei so i pua mai, ua e iloa le leima leanga. E o mea le tausanga nei, o nei at nei te avea. You still carry it. All the old life, all the old stuff that you like in the past or whatever, until now, you still carry it. Amen. So if right now, so if you thinking, that you planning to changing something, whatever you trying to change in your life, amen. If you don't have Jesus Christ in your heart or have any relationship with Jesus, it's the waste. You still living in the old life. It doesn't matter what you change. Because my Jesus said, 2 Corinthians 5, verse 17, it says, therefore, if anyone is in Christ, amen, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. So e tau mawhai la e suilo o e tau mawhai e suilo o langa i nei tau sanga we whape i fo ia. O le a o le koe ka a foi. O le a o le koe ingo pia foi. O le a o le koe paie foi. Le a o mawha ma losi pe li nei tau sanga. I a vea o ma se tamale lei te tonu o lo a inga o te tau sia lo a inga. O mea umanga. It's all good. Ele lei. Te le o whai atu le anga ni suinga. Amen. O mo mele lei na. Ai manga yo. A e te whaia uma me i suinga nei o ne te mana o ne te usanga fo. A oro ola Yesu te tonu o langa. Amen. A whaila ele o iai le lisi le i te tonu. Ele o iai a te oe le lisi le o le a e taunu e te talia Yesu e avea maua li i mau whaora. O le a e sauni e te sala mo. O le a e alo e ti ai le oranga tuai. O le a e manao e te sau e te au auna i le atua. O le makoa i vie. Kwa fia a ngelu o le langi. Pe a whai o le a e suia. Pe a e whai o le a e sau e sui lo o langa ma e. Sau e te ola au auna i le atua. Awane iu. Amen. Awane o tātou nau e tātou te ola i pē i tu ina naunga ma whainga tā o leo ranga i le nātou sanga. Ti ai winga tuai o leo ranga. Ia tātou whaia se mea le lei le nei tau sanga. Ia e whaia se mea le lei mō oe lava ia. O lea. O rau te lia o Yesu ke visu e whai mō wali i mō whaoro. A vea i oe matanga te fau. Amen. Kusa o ngā ua fau le kausanga. Ua fau fo i moro o langa. Aisea, ina ua ora Yesu i te tonu i a te oe. Amen. The transformation of old life into a new life when Christ is in your heart. When you accept Jesus in your heart. When you accept Jesus to become your
your Lord and your Savior in your life. Amen. Ai a whai ele o iai e sui te tonu o tātou o langa. E sui ala le tausanga fō. E sui a kausanga uma. Ai ngai o la o ele o langa tua. You still have your old addiction in your life. Nothing changed. The year it changed, but you still stuck in the same old life. Why? Because Jesus is not in you. Amen. Vi ia le tua. Yeah, from when we have 2004, you also ano. Yeah. Happy New Year also. So, e te tau o na tātou. E te tau o na tātou. Tō ese le tangata tuai lea. O le whamalosi mo i tātou le nei tausang. E te tau ia i tātou o na tō ese le tangata tuai. Amen. A fia a tātou tau mo whai e whaise me le lei i le nei tausanga fō. Ia tātou tau mo whai ia tō ese le tangata tuai. E whaafio mai Jesu ke wiso i te tonu o rou tangata. Ina ia o tātou maua le ola fō mai i le tua. Ma le o langa fō. Pai mai le Efeso e wha. Mai le Efeso mta upo e wha. Pai upo e lusu malua. Pai upo e lusu malua. Ma le lusu te ia o lusu malua. Pai mai. Ina ia o tauto ese le tangata tuai. O loo ua leanga. Amen. E tusa male ami. E tusa male ami. E tusa male amionga. Paa ana mua. Amen. E tusa matuina nau. E whaate se ai. Na o tue whaitauina whai upo lusu malua wha manino a tili. Whai maire e feso e whai upo lusu malua. Te ia o le lusu malua. Whai mai. Ina ia o tauto ese le tangata tuai. O loo ua leanga. E tusa male amionga paa ana mua. E tusa matuina nau e whaase se ai. Le whai mai, e te tau ona wa ese le amio tuai rea. Amen. In order for us to change our life in this year, before we accept Jesus in our heart, we have to take the old life. E te tau ona tatou tō ese, leo langa leola tuai, lea e leanga. Ma lea e whaasese ai tatou, e tau ona tatou tō ese. Mai ina ia o tō ese, le tangata tuai, o loo ua leanga, e tusa ma le amionga wha ana mua, e tusa matuina nau, e whaasese ai. Amen. Tau whaipo lusu matolu. Ai petai. Ia toe wha hua taihina ma nao o tau loto, lusu malwha, ma ia o ofu o tau i le tangata fau. Ua whaia e fōlinga i le atua, i le amio tonu, ma le amio le lei, e wha maoni. Amen. Ia le tua. Le whai mai. Ai peitai ia toi wha hua taihina ma nao o tau loto longa winga e te tau ona toi wha wina o tātou loto. Ia tau ona wha wina me mana nao ai o tātou loto. Olea, ma ia tātou o ofu. Ma ia o ofu o tau i le tangata fō ua whaia e fō linga i le atua. Longa winga. So se tangata fōu ala ua la sauni ua talia Yesu ke wiso. Maola mo Yesu. E te tau ona tātou tō ese leo langa tuai. Tu ese fia fianga mamana onga o leo langa mamana onga o le tino.
A ia whapena o na wha ofu tātou. I ofu fau. Ua whaia e fōlinga e pei o le atua. Amen. Ia, whamanui atu le tau sang fau ia te oe tau finiti. Alofa atu, ia, whamanui atu tau sang fau ia anko sionge. Ia, maise, ia, ro sko ainga, ia, malea fine. Happy New Year, sis. Alofa atu i lau vangan na. Amen. Vi ia le atua, Pemai, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupt by its deceitful desire, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, create to be like God in true righteousness and holiness. Vi ele tu. So ele tātou te le mawhaila o na tātou pese pea i tausanga uma, o le a tātou whaapea ifo. Ia o le a sui mea lea, Ngā o mea tele inga tātou tau mawhai sui mea o le tino. Alfesili, e whapea o tātou anganga. Amen. E hao tātou anganga whaale anganga. Tele o tātou, tele leo langa nei, ua tele atu le mā losi o le ola le tino. Ina i le o le ola whaale anganga. O le sika ngaka ia makua i pae e a le ola whaale anganga le keimingi. O le sika ngaka ia makua i paralyze a le ola whaale anganga i le keimingi. Ngā ofo i atea. O fia e whawhanga mea o le tino. Ma whaia fianga o le tino. Ma talia na o mea le tino. O la uola whaale anganga. Wa levanga oki. Amen. Levanga ka oko le ola whaale anganga a pawa i ngā vai kaimu. Levanga ka oko makua i paralyze. Amen. Ai ina ua o whaia se suinga fau mo lo uolanga. Sa o talia ai e su ke viso e whai mo wali i mo whaola. Amen. Sa o sala mo i lumo le tua. Sa o tō ese fianga ma tu ina naunga o le tino sa iai. Ma ua o sau. E wha ofu lo u tangata fō. Ma lo u o langa fō. I le mamalu o le tua. Ma le anganga pa i o le tua. I lo u o langa. Ma whawhanga lo u ola wha le anganga. I aso uma i le upo o le tua. Ke lola o le kaimingi. O le ola wha le anganga ni ui e. O le makua i maso. O le ola wha le anganga le mele ui e ngei e jima i aso uma. O lea. O le si ia o le upo o le tua. Aso uma. Ai le new season o le upo o le tua. Amen. Ia. Whamanui atu tau sang fau. Ia se uso ia jo i le nei tai au. Jo whamanui atu tau sang fau. Ia alofa atu ia i se utolua. Ia maise na ia o nephew mo nieces. Alofa atu ai. Whamanui atu ai le tau sang fau. God bless you, brother. Whamanui le atua ia te oe. Amen. Ia uso ia o le aso 15. Na se 15 o le vai o le masinga nei ia o te alu i Samoa. Ia ifo le mleva lele
Ia, o mai se o se alu mau sa mo. Ia, via le tua. Amen. Ia, amen. O le mānaia nā ma le matango fia le nā. Pe a whai o le tātou te mawhauwhau. E sui le nei sa valinga. I le nei tausanga. O le mānaia o le talio o Yesu ke viso. O le mānaia o lo talio o Yesu ke viso I te tonu o lo loto. Ma avea oi matanga tafou. Ma ua avea fo I lea ma matango, ma mea matango fie. E a mata ilo sa valinga I le nei tausanga. Amen. Ai pule a oe. Pule a oe le whaingo rou au nanga I le tua. Pule foi oe le whaingo o rou sa valinga I le vā oe ia ma le tua. Amen. Aona na o sina wha maa losi mo I tātou. I le nei tai au. Amen. Vi ia le tua. A whai lai I le nei ola. Le nei tai au. A whai lai I le a Yesu ke viso I o tātou ola. Ta watu ai le nei tai au. E uia o leo o tātou tausa ta valia le tausanga po. A le ai a Yesu te tono o tātou o langa. E oti. O tātou wanganga e oti. Tu sa o le tātou te ora I le tino. A o tātou wanganga. O lo oti le anganga. Aisea. Ona I le ola Yesu ke wiso I te tono ia te oe. O mea wha o mea wha ke wiso. Mea wha Yesu ke wiso. O mea o le anganga. Amen. Ai a whai la e le ola Yesu ke wiso I te tonu I o tātou olanga. E o le nei tai au. Ia. O ngai oti lo wanganga. Amen. Pe mai le Roma e valu whai mo mua malua. Pe mai. O le nei. Ua le ai se whaasala. I e ua ia ke wiso Yesu. O e le sa oi. O le nei. Ua le ai se whaasala I e o ia ke wiso Yesu. O e le sa vali I la le tino. Ai I la le anganga. A wā o le tula fono o le anganga. O le ola. Ua ia ke wiso Yesu. Ua tu sau noa. Ua tu sau noa mai. Lea ia te au. Nai le tula fono. A le anga sala ma le oti. Rongo inga la a whapea o le ia te oe Yesu ke wiso. O le ola no wanganga. Whapetau bi ia le tua. Amen. Bi ia le tua pe a whai olo a Yesu ke wiso I te tono o lo o langa. Ma ua e talia Yesu. Sui leo o tātou sa valia le tausanga fau. O le au. Ta te au na pea I le tua. O I tātou lea tātou te fia pea. I mea I nei o na pō ma tūlanga o le nei fianga o leo langa. Ia. O lo o oti lo wanganga. Amen. O lo o oti lo wanganga. O le ale o ngā tātou te fia I mea o le nei lalurangi ma tu ina naunga nei lalurangi. Ai ma I mau ai lo wanganga. Longo winga. O le ale fina ngalo o le atua I le nei tausanga. Ai alu nei tausanga o lo wha malo ama wha maa alo loto. E tere o tu ua se awa noe e wha awhi o Yesu ke wiso I te tonu I lo tangata. Ma e talia Yesu. O longo winga. E oti e whai o le oti o lo tino. Ai oti hu I lo wanganga. Amen. O mātu oe ma nei o langa. Oti lo tino I le lalorangi koe alu aku lo wanganga koe peme alu e lo wanganga pe a whai e tere o whaatanga Yesu ke wiso I lo roto. O peme I uye.
e hi o le mālaia. O le a le mālaia lea. O le afi. Se oli. E hi o iai. E o fo ia tia. A o le wha mauni. E o fo ia i tātou le ua. Wha ngā ina tātou le ngā luenga le tua. E o fo ia i tātou le ua tātou talia Yesu ke viso i o tātou loto. Amen. A alu le oranga nei. A e le wha maoni le ngā luenga le tua. A e le wha maoni i lo wola au auna i le tua. E whano fo i lo wanganga. Amen. E o fo ia tia. Amen. E le wha pēa usau o te la unga atu ma wha malosi atu lungo o tātou pokalama o na wha pēla i o ua. Wa mi o tonu wa uma ua vea uma te lau pasenge. No. O le fo i te tau mawhai fo i au ia. O le tātou upu e tātou te la unga ma o wha asoa i lungo o tātou pokalama. E au ngā fo i a te au molo wola au auna i le tua. Amen. O te whai tete fo i au molo sa valinga i mo le tua. Mo Yesu ke viso. A o tātou wola i pēle o langa nei. Ma le langi nei. No. E le wha pē ese oe ese. O le tātou te tau mawhai e tātou tā mo e uma. I le ola au auna i le atua. Amen. O lea fo i o te whai tete au ia. I le ola au auna i a Yesu ke viso. E i te mea o mai vai vainga i a tea. E te mea o mai ai. E te mea sau ele le lava. E te mea sau ele tau musu. Amen. A o le peso soani a Yesu ke viso. I a tea umaro o langa. O lea o te maua i pēle malosi. Lea o te maua i pēle malosi. O te wha malosi le ngā ruenga le tua. O te wha malosi le uola au auna i le. O te malosi o e wha tua i le tua. That's why I'm still here. E le wha pēa o saulo o talia Yesu ke viso ono o saula ia mo o nofo la ia no. I have to do my job. Amen. I have to feed my spirit to the word of God every day to keep me strong. But at the same time, we still face trial and tribulation in this life. E tato te ui a whaingata ma popo ngā o leo ranga. Amen. Vi ia le tua. O le mea hoile nā o te wha maa nosi e tuai. Amen. Ia te oe le uso, po le tua fine ta māti nā i le neita e au. Amen. Sui le tausanga. Sui le amiu. Amen. Sui le tausanga. Wha manuia le atua ia te oe. I lo wora wha le anga. Amen. E te tau o na ora Yesu ke viso i te tonu ia te oe ma. Amen. E te tau. Ale whai mai. O le nei. Ua le aise wha asala i e ua ia ke viso. O e le sa bavali i la le tino. Ai la le anganga. O rongo winga. A whai o le te fia i meo le tino. I le taimi le nei. Awane i ngalo ia te oe. O le te ola whaasala. O le te ola whaasala. Use e ke ola fua. A lo ki e sala i lunga ia te oe. Amen. Vi ia le tua. Awane i avea fianga ma tu ina naunga o leo langa. Ma me whano ai mama i maua i o tātou anganga. Amen. A olo wola mo ke viso.
O lo talia o Yesu ke viso e avea mo whaola. O le ola fia le nā mo oi. Mo lou a inga. Mo lau whanau. Mo lou e kalisia. Mo wo. A bea ai oe ma whaatai ta inga i le larangi. I mea le lei. I mea whaaleanganga. E tō singa mai ai le tō tele o tangata i le atua. Ona ua ola Yesu i lo ua langa. Amen. Ti ai o tātou tangata tuai. O tātou sa vali a mata i le nei tau sanga fau, ma tātou sa vali le nei tau sanga fau. Siaki lo wala whaaleanganga po ua mai lo wala whaaleanganga. Amen. Whai e le o ia te o Yesu ke viso. Whai se amatanga fau le nei tau sanga. Tu ulo loto i le atua. Avea oe ma se tangata ua whaafo wina. Ina ua e talia Yesu e avea mawali i mau whaola. Amen. Aua e te mawhawhau i winga tuai. Aua ne e te mawhawhau i o langa tuai sa e whaia ma le matanga. Matanga o le o langa tuai sa e. Aua ne e te mawhawhau i. Aua fo i e te maa. Sau i le atua. Amen. Sau i le atua. O le atua na te avatua ia te oele loto fau. Male anganga fau. O le teimi e te talia ai Yesu ke viso i lo loto mo lo tangata. O le teimi ho ile nai tu ina tu i le atua ia te oele loto fau. Male anganga fau. Male tangata fau. Male ola fau ia te oe. O mea tuai uma sa e whaia. O mea matanga uma sa e whaia. E leto e mawhawhau ma e leto e tepa i aile atua. Amen. Pai meile le eskielu e tolu ono whai upo e lua lima se i o lua pitu. Pai mai. Ona o sauwina lea o tou i le vai manino. Ona mama ai lea o tou. O te paa mama ina foi o tou. I lo o tou leanga. Uma maa o tou tupua uma. Amen. O te avatu foi ia te o tou le loto fou. Ma o tuu i te tonu ia te o tou le anganga fou. O te va e sea le loto maa ai o tou tino. Ma o avatu ia te o tou le loto a anu. O te tuuina atu lo uanganga i te tonu ia te o tou. Tou te sāwa wali ai i au tu la fono. Tou te ana foi i au whaamasinonga. Ma o tou whaia. Tato wa ai. Ewa ese le atua le loto tuai na ia te oi. O a mea mātanga. O le ale o langa mātanga. Ma le loto le anga sala sa ei ai. Awane i ngano ia te oi. O le taimia e te sau e te tuina atu lo wola i le atua. O le taimia e te sau e talia Yesu e avea mau ali i mau whaora. Pe mai e tuina ese le atua. E tō ina ese le atua le loto maa. Sa ia te oi. Ma le a mio mata ngā sa ia te oi. Ma le a nganga parapala sa ia te oi. Ewa ese e le atua. E wha mai a. Tu ina atu e le atua ia te oi. Le loto fau. Ma lona nganga fau ia te oi. Ina ia avea oe mata ngata fau. O le wā ai fo i la le laro rangi ia te oi. O le a tele na lātou whiita mai ia te oi. O le a tele o na lātou whai mai ia te oi. O le a tele o le a lātou i a ulangia oi teimi uma aisea.
ona u leo ua avea oe ma tangata fou. O te uina naunga ma fianga sa e whaia whaatasi ma tangata ia. Ua tia ia, ua e tia ia i le lapisi. Ua fuli mai ai lau tua. A ua avea oe ma talii ma whawhine a lea tua. Amen. Ia whatalofa atu le nei tae au, whamanui atu tau sang fau. Ia le sunga ko i whawhingainga ia Liona, ia marwhaitua ia Nora. Ia ma le whanau le nei tae au. Whatalofa atu pastor, marwhaitua. Whamanui atu tau sang fau. Ia te olua, marwhanau, e maise le kalisia. God bless. Whamanui usua. Ia, bia le tua. Awa ke poli, e uma whai lo atu. Le ai kongon pusa isa. Amen. Wewa ai le alofa o le tua. Koe wha ati, koe whai kaua. E se kia e tolu sun ma leono. Wai upo e lua lima, se io o le lua fitu. Wai mai, ona ou sau wina leo o tou i le vai manino. Ona mama ai leo o tou. O te wha maina foi o tou i lo o tou leanga uma ma o tou tupua uma. Amen. O te awatu foi ia te o tou le loto fou, ma o tuu i te tonu ia te o tou leanga fou. O te ave e sea le loto maa, aia o tou tino, ma o awatu ia te o tou le loto ano. O te tuuina atu lo uanganga i te tonu i ate o tou. Tou te sāwa wali ai, ia utu la pono, tou te ana foi, ia u wha masinonga, ma o whaia, ma o tou whaia. Amen. Her mai, I will sprinkle clean waters on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my and be careful to keep my law. Vele alofa o le atua. Ia, whamanui atu le tausang fau. Ia, whamanui atu le tausang fau. Anti, i le rofa atu mo oe, mai sen tātou ainga, whamanui atu le tausang fau. Ia, whamanui atu fau le tausang fau i lau sunga le whaiwhi au, sunga le whaiwhi ngainga, kolose le nei tai au. Whamanui atu tausang fau i lau sunga malpatua, mai sen nofo iaro. Ia, mai se le kālesia, whaktai le, whaktasi mai le tātou pokalama i le nei tai au, vi ia le tua. Tu ue le tua le loto fau i te tonu i ate oi. Te vai le lei o le tua. Po le ale maa o loto sa iai, po le ale le anga ma le maka ngā ma le mea sa e whaia, le a po i lau whaaronga kā i le kua. E whai mai ane tu. Whai mai na te wa e sea le loto tuai. E awina mai ma tu mai i ate oi le loto fau. Ma le anganga fau i ate oi. Ma le anganga pa i o le tua. E te savali ai, ma whaia lo nā mi o tonu. Te vai le lei o le tua. Whai mai a le te talo a tāwita i le tua. Le salamo e lima tasi whai upo suru. Whai mai le whai mai tāwita, whai mai. Le atua ai, ia e whaia se loto mamā moa. Ma ia e whaafo wina se loto mau i to tonu i a tea.
talo tawita. Au ngangi le tua. Pe mai le tuai. Ia e whaia se loto ma māmoa. Ma ia e whafowina se loto mau I to tonu I atea. Create in me a pure heart, O God, and renew and steadfast spirit within me. Talo tangata wa maumia se loto fou. Talo tangata wa salamo. Amen. Olea. Ia avea nei tausanga ma se tausanga olea e te lia I Yesu ki visu. I te tono lo loto. Ia avea fo ili nei tausanga I te lia I Yesu I te tono lo wainga. Amen. A whai e te lei te lia I Yesu ki visu. I la tausanga. I te tono o lo o langa. Ma te tono lo ai. Avea ia le nei tausanga. Avea le amatanga ino le nei tausanga e te whai e se whiwhiringa le lei mo oe ai. Mo lo ai. Amen. Vi ia le tua. O le nei fo I o langa e tatu te olai. E a foi. E tele ana. Na tele whawhita uli e tatu te savalia. Au fo ine ingano I ate oe. A whai e faulo wola whaleanga. A whai e faulo wola au auna I le tua. O a whai ngata o a pōpua ngā o leo ranga nei. Tatu on sa. Ia maua leo on sa. Take your time. Don't rush. Let the Holy Spirit carry you. Let the Holy Spirit show you the way. And let Him do His job in your life. Don't force anything. Don't do anything for people. Awane e whaia lo wola au auna ina ia whaia mō tangata. Whaia wola au auna I le tua. Ona o lo matau I le tua. Ona o le wala awina o le anganga pa ia. Ona o whaasingonga fo I le mana o le anganga pa ia ia te oe. Patalo fatu le nei tai au le sunga le whawhengainga. Ia po. Uso fo ia ia. Ia malfatua ia ruta frua le nei tai au. Manuia tau sang fau le sunga whawhengainga. Malfatua malfanau ai maisere kalisia. God bless pastor. Mi ia le tua whawtaile. Tātou maftanga I nei tai au. Mi ia le tua. Amen. A oro le nei tau sanga pelea tau sanga pelea le fina ngalo le tua I lau whiwhiringa o le a whai le nei tau sanga. A whai o le a avere nei tau sanga o le a e te sau e avero wona mo le tua. Awane I ngano ia te oe. O popo ngā mwhai ngā kā sa e uia I le aso ma le aso a o iai pe I meo le tino. Awane I ngano ia oe a wha pe e te sau na e sau e sui ono wolanga ma ave lo wolanga I le tua. O na e wha pe la ia o le a e le tua e uia pa inga tā o le orang. No. E tātou te savadia pēa wha inga tā ma pōpua ngā o le orang. A rau wheso soani I ate oe. A te tupu mai wha inga tā ma wha inga tā o le oranga I lea taimi ma lea taimi I lau savalinga I lau wola au auna I le tua. Pa tōtua I le tua. Pa malosi I le tua. Pa malosi I le ngaluenga. Pa malosi I le tatalo. Pa malosi I le whaitawina o le awhionga pa ia. Pa malosi whawhanga o wanganga I le upo le tua. A o mai la whaafita uli nei. Ma whainga tāne. O lo o tumu oe I le anganga pa ia o le atua. O lo wola wha le anganga ua matua lo wola wha le anganga. E te mawhai ai o na whaafo I le whaafita uli.
ma te le whaafita uli, ma fō, le manua, ma le whainga tā, o le whaafita uli o ro'o ngā whatia mo oi i le taimi, ma le taimi. Tato o sa i toftofonga, o whaasosonga, o whainga tā, o pōpuanga, e tātou te ui a pēa i le aso, ma le aso. Yeah. Manui atu le tau sangfou se uso ya Richie tua. Alo uso. Manui le tua ya te oe. Ia le tua. Pe mai le korenito mua fai le mta up. Korenito mua mta up po sulu fai po sulu ma tolu ma sulu ma fa. Fai mai. Ua le maua o tou e se toftofonga e ese i lo tangata. A ua fa maoni le tua. O le na te le tuuina atu o tou i le tofonga, e sili i se mea ua o tou lavatia. Ai sa uni fo i whaatasi, ma le tofonga, se mea e sao ai, ina ia o tou lava o ono. O le mea lea, au pele, ia o tou so sola ese ai i le ifo i tupua. Whamanui atu le tau sangfou lai. Ia, whamanui atu le tau sangfou ia o lua man whanau. Amen. Mi ia le tua. Amen. O longa winga. O toftofonga le ma mei e tātou te uia mwhaingatā i le aso ma le aso. E le tai ona tu, e le tu ua mai e tua ni whaososonga i a te oe. No. Amen. O le ti apolo na te tuua mai i a whaososonga, ma whaingatā, ma pōpōngā i a te oe. Ma o le atua poi, e whesoa soani i a te oe i teimi whaingatā. Amen. But mai, the temptation in your life are no different from what other experience. Le wingo le tala. Peo no whai atu. E le whapea a tatou mai loa e tate te au auna i le tua, ma awe o tatou o langa i le tua. Doesn't mean o le a isi e le sau o le whaala o whaingatā ma popoanga o le o langa. No. E le whapea fo i a tatou o mai fo i tatou te au auna i le tua, ma ua vea tatou ma whanau le tua. Na whapea i la ia ua e sili atu le whaingatā ma popoanga e o i tangata laulang. Ai fiorolo tātou, no. E tutusa ma. O whaingatā ma pōpōngā o wia i tangata o lo fia i meo le laulangi ma meo le tino. Ma pōpōngā o le wia e tātou tangata kewisiano. E tutusa. Amen. E tutusa. Alepe mai, the temptation in your life are no different from what other people experience. Amen. And God, in faithful, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Ele alawinga ele atua se me e tele mawhaia ona e whaia. E tu whawhea ngaia ele atua me uma. Mo oe maa. Amen. Remember, He will not allow temptation to be more than you can stand. Vi ia le tua. Le mea hoi le na, a o mai a popo ngā mawhaingata o leo langa. Ia tātou whātua tua i le tua. Amen. Ia tātou whātua tua i le tua. Amen. Sa o le sunga le whawhenga inga. Me tofo mai le tua ai le whaososo mai sa kang. Amen. Ele taimi. There's gonna be time. E tofo ina i tātou ele tua. Po le ale moni ma le malosi o lo whātua tua i le tua. E maua ia o iskaini. Sometime e alwa lua
e kaimi e kiki e lo whakokua. E kaimi wale e sa whakokua. Amen. E o mai i tātou. Po le ana whai mai o le tātou tangata e tātou te malolosi I le tua. There's gonna be time e tātou te vai ai. There's gonna be time e tātou te vai atu e toe a le mau se tali ia. Makwa I o ale stress. O ngai soli e ke whaalonga kupu o kau le se whakokua. Amen. Nā lai whai mai e. E le tofo mai e le tua o e le alauninga e le tua se tofonga. E sili atu na ilo le mea te mawhaia o na e lavatia. Amen. But he will not allow temptation to be more than you can stand. When you are tempted, he will show you a way so that you can endure. So, my dear friend, flee from the worship of idol. Amen. Pe mai e soani mai le atua ia te oe. Ma tuuina mai e le atua le awala e te whaia. E te whaafo I ai. Ma e sā vai le problem leo wanga patia mo oe. I le taimi e tofo ina I oe. O le alana. Tātou mai, tātou te. E fwoi nā tō tātou wola mo Yesu ke viso le nei tausanga. Awane I ngalo ia te oe e te uia pupo ngampangita. E ei fwoi le taimi e tofo ina I o tātou wola whale anganga. Amen. Ia kopo e mua. Whai upo sulua se o suma leono. Whai mai. Amu ia le tangata e ono sai le whaososonga. A wā a uma ono tofo ina. E maua e ia le pale o le ola. Ua fola ina mai e le alii. I e alolofa atu ia te ia. Whaalongo me whai upo suma lua. Ia kopo e mua. Whai mai. Amu ia le tangata e ono sai whaososonga. A wā a uma ona tofo ina, e maua e ia le pale o le ola, ua fola ina mai e le alii, I e alolofa atu ia te ia. Te vai le maa ngai o le amatanga o le nei tausanga. E whaie o lo talia ina o Yesu ke viso I te tonu o lo wolanga. Ua maua e o e le ola fau, ma le anganga fau. Ma ua whafo wina o lo tangata. A le whai mai e maua lo pari. Pe mai o le teimia e te ono sai e manu malo mai tofonga mwhainga tā. Ma pōpua ngāna e uia. Pe mai e maua lo pari I le ora. Wa I le lei le ora au nei le tu. Ke maa ngai o le ngai kausanga fō. Pe a whai e tātou te o mai e tātou e opo I nā tu. O tātou ola I le tua. Ma tātou sa uni e tātou te ngā lulu e le ngā luenga le tua. Amen. Vi ia le tua. Amen. Pe mai le a kopo mua pa I po suma le te o sulu eong. Amu ia le tangata e ono sai le whaososonga. A wā a uma ona tofo ina e maua e ia le pale o le ola ua fola ina mai e le alii I e alolofa atu I ate ia. Sumaltolu. A whaososo ina se tasi. Aua le whaapea. Ua whaososo ina au mai e le atua. A wā e le mawhai o na whaososo ina e le atua I mea leanga. Pei ono whai atua. E le whaososonga, e le whaososo e le atua oi ni mea leanga. O le ti Apollo e whaososo I ate oi. Amen. E le whaososo atu foi o ia I se tasi. Sulmarwha. A ua ta I tasi ma whaososo ina. Pe ato sina ma mai le ia I ona
lava tuina nau. Amen. Fa mai le upu. Anga fa o so pea oe I mea o le nei laurangi. Anga o mai pea I ti apolo e tamu fai e fa o so pea oe. Ona o lo le moni o lo wola au auna I le atua. Ona o le moni o lo walofa I le atua. O mea o le lalorangi a le sa e masani o nga e fia ai. O le sau le ti apolo e kau ai mai I ake oe. O nga lei lo le lei a le ti apolo. O lo wola au auna I le atua ma lo walofa I le atua. E le o moni. O le fai ngō fia fo I le nā o le sau o le ti apolo. Ma kau ai mai mea nga e fia I ai. Ma koe whaapupula au maka I mea o le lalorangi sa e fia ai. Ma se I aku oe. Ongo lea. Onga o kuinga ngaunga o leo langa o ngā eke whai ma e kepa I ai. Ona o le moni o lo walofa I le atua. O le moni o ufolfolanga sa e whai I le atua. Ona ua le moni lo ola au auna I le atua. Amen. Sulma 5. Pe a tō le tuin mai. Pe a tō le tuina nau. Ona whanau mai ai leo le angasala. A matua le angasala. Ona whanau mai ai leo le oti. O uso pele. Aua ne I se o tau. Amen. Aua nge I se ka ko I meo le lalang. Ia moni lo walofa I le atua. Ia moni lo wala au auna I le atua. Ia moni le ofo I na atu o lo wala I le atua. Ia moni. Aisea. Afo I a moni lo walofa I le atua. Moni lo wala au auna I le atua. Moni lo wala fa le anganga. O le ala le sau ti apo le tamu pai kau ai mai mea nga e fifia. E sa wape pa pe se poloka si ma fo ingale ai kaunga kongi aku le polo le poloka si ma ko fi e kai fa penga. Ai sia. Ona o le moni lo wola au auna I le atua. Ona o lo wola fa le anganga wa matua lo wola fa le anganga. Uma kwa I me strong ale o la fa le anganga ka ko. Le la fe mai. A matua le a. Mai a tole tu ina nau ona fa nau mai ai le o le angsala. Amen. A matua le angasala ona whanau mai ai leo leoti. Le lai wha mai, o so pele. Awa ne se ai o tu. Awa ne se ai tātou. Amen. Vi ia le tu. Amen. O le ala lea. E te tau ai ona ia Yesu ke viso I te tonu o tātou wōranga. Amen. E te tau ona tātou pipi I ia Yesu ke viso. Awal mea mo ia. O le ale tātou tau mawhai Yesu I o tātou wōranga. Pe tātou te o mai fo I e whaini me le lei o tātou wōranga. Ale ia Yesu I o tātou wōranga. We are nothing. E mo I ala e tātou te ola ama tātou sa wawari pia I le nei larulang. A o tātou anganga ma kwa I hoki a. Ere o fua maingi fua le lei I o tātou wōranga aisea. Ona ere o ola Yesu ke viso I te tonu o tātou wōranga. Amen. So a tātou tau mawhai la e sui o tātou tangata I le nei tau sanga fōu mawhai se me le lei mo le nei tau sanga fōu. Wha mua le tātou mai e awe o lo tātou ora I le atua. Talia Yesu ke viso. Ia talia tātou talia Yesu ke viso I le nei tau sanga. Ofo I nā atu o tātou ora. Whai mai le mau masangia, le Ioane Sulma 5, whai upo e ono, whai upo e 5 ma le ono. Whai mai Yesu, o au nei o le vine,
o la o tou, o le tu mau ia te au, ma u ia te ia, o ia lava e fua tele mai. A wā e le mawhai e o tou o na whai se me tasi, pe a au le iai. O ka kuunga o ni la la. A o Yesu o le vine. A o ka kou o la la. A le pipi i la ka kou i le vine lea. We are nothing. Wewe i me le la au. Mong ko oe o me o ka kou o la la. Pa pela o le la au lea. A o ka kou lea. Oe lea. Le la la lea. Le pipi i la au. Kele o ka kou. Kele o ka kou. O le mokwa i maua i a Yesu ke viso. Mokwa i ola i a Yesu ke viso. I le o langa. E ai fo i tātou. O lai, ola i a Yesu, o lai, pi i pēr i a Yesu ke viso. A lai ua ngau i laro. Kusa ngau sinkama i mea o le la, lai mau i le la. I le o ngā la au lea. Te leo tātou o lai mau o le mea fo ingari. O le si afa o la ua ngau ese. O le si afa o lai pipi. O lisi la afa le ngau esi, o le afa ngā o le fia i mea laulang. Kusa o lisi afa o le pipi, o le pipi i a Yesu, o lisi afa o le o langa le fia i mea laulang. Le fai i a le mea o le laulang. O lola i le sa koe alu le loko. Ka kalo i le kua mo koe wha maangalo, a lae ke le ngau ngisi kako, le kau. Le to tele fo i o nisi tātou. Ma kwa ipa u ese a ma le atua. Ma kwa ipa u ese a ma Yesu ke viso. Ua ka akia fua i lalo lau ele. Amen. O le ola wha le anganga ia. O le ma kwa i ka akia kia i lungo lau ele le soli suma i kangaka. Le ola wha le anganga. Aisea, o ngā ua le pipi i le vini. Le la au le vini. Pe mei o oe mau o le la la. Te leo tātou ola o malolosi pe le ola wha le anganga i le tua. Te leo tātou o lai afa le ola wha le anganga. O leisi o e fia i mea o le tino. O leisi o lai fia, lisi afa o lai le anganga i pi pe i le tua. A lai kau. O leisi hoi. Walu ese a ma ua mamao a ma Yesu ke viso. O lai solo i tangata le ola wha le anganga i lungo awala. O lo ola wha le anganga o lo ka oko ka ki i lungo le lau ele ka soli e ka ngaka. Le lai whai mai e i. Whai mai e i lor whai upo e ono. A whai e le tu mause tasi i a te au. Ona la foina lea i tua pei o le la au. Ma whaamanga ona whaapoto ina ai lea e tangata. Ma lafo i le afi o susunu ai. O le mena e o ile o langa o tangata wapa u ese ma Yesu ke viso. Mei o na whaaputu o na lafo la i o le afi. Pe mai, o rongo winga, o le whaali mai i. A whai o lo ere o ia te o Yesu ke viso makwa i e mamao a mar whaoratanga. Makwa i e mamao a ma le tua. Pe mai, rongo winga, o lo uolanga, ma lo uanganga. Pe mai o lo whaaputu, o lo whaamanga no, whaamango inga i le teimi nei. Kusar kaimingi, o lai ke sa vali i fo i le lau ele. A o lo wanganga, o lo whaamango ina i le mea o lo tele i anganga, o lo whaamango ina i le teimi nei. O tau anganga i o lo mamao ma Yesu ke viso. O le whaamango le teimi nei. E le kaime kongi i le afi. E le kaime kongi i le afi.
A whaila e te vai te mai moa mai le nea fia. A whai e lo o ia te oe Yesu ke visu. A whai o lo o mamao lo mafutanga me Yesu ke visu. Le taimi nei te whai e se whai unga le le. Taimi nei te tau ona e sala mōma e alwe ave tu ina turo wola i le atua. Te lia Yesu ke visu. A vea oe masela la fou. Ia vea oe masela la ua toe ola. Aia awane a vea oe masela la o lo manu. Mana asa une toni le afi. O le afi le. Se holi. Amen. From my John 15 verse 5 to 6. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and wither. Such branches are picked up, thrown in the fire, and burned. Amen. O le mea lena e o elea tangata ele o pi I mau I le atua. Tangata fo'i ele o talia Yesu ke wiso e avea ma whaola. Ma le tangata matua I le ai se maftanga ma le atua. Pe mai e toni I le afi. Amen. O feo lo o iai lo manatu I le neitaia. Amen. O le ale amatanga ina o le neitau sanga I lo tangata. O le ase u whiriwhiringa. O le a fo I se plan mo lo tangata mo lo ainga I le neitau sanga. Amen. O ia te oe se manatu e suia o lo ngoranga. O ia te oe se manatu o le a I salamo ma o le a I saune te sau e ave lo tangata I le atua ma ave lo tangata ma ave lo ainga I le atua. Te lia Yesu. O ia te oe se manatu whapena I nei tausanga. Amen. O le whatua a mata le tausanga. Awa nei tuai lau whiwhiringa. Ina nei le au lia le aso a tae au. Ina nei tupu se wha le tonu le afo le ne tausanga I a te oe. Ai te le o te lia pia Yesu I te tonu o lo tangata. Tonu o lo langa mo lo lotu. Ona la fo ia le I o lo wanganga I le afi me le te tau ona I uiai. A vea ne tausang fou ma se tausanga I tātou te. Tue nofo ma tu tātou ma fau fau I le atua. Ma tue whaise pei unga le lei mo au mo oe mo lo ai. Amen. Pau le mea whaapitai I le atua. O leo aulia maile nei tausang fou ma ua o aulia maile nei tausang fou. Amen. Aole fisi. Ua ola Yesu ke viso I ate oe. Amen. Ua avea Yesu ke viso e whai ma o whaaola. O whai ma o watua. I longo lang. Amen. O le al tātou tau mwhai e sui o tātou tangata I meo le tino. Ai ale ia Yesu ke viso. We still live in the old life. Amen. Ono a whai e tātou te talia Yesu. E tātou te maua le ola fau. Maua le anganga fau. Ua oti le tangata tuai. A ua e fau.
So pole ala le fou o le kausanga. Ai ale ia Yesu ke viso I lo wolang. You still in the old life. Ah, ia, vi ia le tua. O le tatu upa amalosi na I le nei tai au. Faima fa amalosi au le amatanga ina o le nei tausanga. Mo oe ma. Ia, lofa le tua ina ia fa penao na ngalue lo na upu I lo wanganga. Ma fa amala mala maatili le upu I lo lotu. Ina ia fa penao na faima fa amalosi ia te oe. E te whai eise whai unga le lei mo oe a ia I le wao oe ma le atua. Amen. Pūle a oe I lowo langa. Pūle oe le whai ngō lowo langa. Amen. A o le sosoani o le porkalama I le nea fiafi. Le nei tae au. Ia ma le nei tau sangfo. Ia tātou maua Yesu ke viso. Ia papenao na ola Yesu ke viso I o tātou o langa. Ina aveata ina ia aveata tau ma tangata fou I le atua. Ele ngata I lea ia whai tātou ma mōli susulu I le lalolangi. Ina ia whapena o na tele ni a nganga e manu malo mai mo Yesu ke viso. Ina ia maua uma e tātou le ola e whaavau ma le manuia. Amen. Ole a ia. Whamanuia tele le atua I le nei tae au. Ilo na upu. Whaftai I le atua I le nganga pa I o le atua ilo na saswani mai. Ia ele ngati le o le upu wa tātou whaalongo I le nei tae au. Ia e whai ma upu whaamalosi le nei tau sanga fau, mo oe ia mau le nei aso o lea, vi ia le tua. Ia o tari tonu ia, o le tātou por kalama hoi le nai le nei aso, ia whakai le tua, ia I lona lofa mnuna ngale, ia I le nei tae au I lona upu, tari tonu o whaamanuia uma I tātou le upu o le tua, ia I le nei tae au. Ia momoli atu, te moli atu le tausanga fau, pa manui atu tausanga fau. Ia I tātou wō, ma a inga. Ia le ngata I le sunga I whawhia ngainga. Ia ua maua le amano tātou te peiloa I ei, ma tātou whaatase I lungo tātou po kalama. Ia I le nei tae au. Amen, whaftai fo I te otou, ono tau talia o le nei po kalama I te tono o lo maota. Ia I le nei tae au, tātou te mafuta I le nei tau sanga fau. Ia a whai wa e mata mai le nei pokalama le nei tau sanga fau. Whamanui atu tau sanga fau ia te oe, mai ia te au, tau au aunga, ia pawa, whawaimo I le nei aso. Ia o le host o le tātou pokalama le Jesus is the answer. O le ia e whai e to e whai atua ia umasui o le mātou pokalama. Ia I le paso le tātou pokalama le tau fine ia fina. Ia ele ngata I lea le uso ia tala lei e se kia. Ia ele ngata I lea se tolua ia lisa whaimo. I le nei tae au. Ia o te momoli atu ai si a nganga whaakitai. Ia te o tau malava sa whapena ona maua lea wanoa e tātou te mafuta I lea aso ma le aso ma taimi uma e ea toi tātou pokalama. Ia se I o ai le nei tae au. E wha moli atu ai le nganga whaakitai ono la o tau te talo. Ia mo le nei pokalama. Whaakitai I le atua ia I le ola ma le malosi. Ia o loo maua pēr mātio mai e mātou te au na ai mo o tau e ala I le upo le atua. Te tonu anga le iailo o tau te talo, I le aso ma le aso mo le nei pokalama. Se manu ai longa e mātou te aulia mai le nei aso I le tātou pokalama pere toe tau nuu po I se pokalama. Ia ao le malosi ma le mana o tau talusanga. Lea ua mawhai ei pea o na tātou mafuta pea I lunga o te penga whailangi lea. E moli e toi lea nganga whaakitai I ate o tou na I o a inga. Wō ma e masani le ngata I lea I sunga I whawhia ngainga. O wō le nei pokalama o ma o tau whaletua. Le ngata I leo ta māma tina matua. Whamanuia atu le tausanga fau.
i le nei tausaga talo i le atua ina ia maua se tausaga fou manuia ma se tausaga fiafia ia faapena foʻi ina ia talo i le atua ina ia tele ni agaga e manu mālō i mō ia e ala i le auaunaga o lenei polokalama i le upu o le atua. Amen. O lenei foʻi polokalama ia o le auaunaga i le atua. E lē o se polokalama e suʻeini o matou viiga. E lē o se polokalama e suʻeini o matou lelei. A o le polokalama e auauna atu ai iā te outou. E ala i le upu o le atua. Ina ia fai ma faamālosiʻaga mo lou ola faaleagaga ma o matou ola faaleagaga. Ae le gata i lea. E fai ma faamālosi i o tatou aiga ua ma e masani. O loo faapena o loo lei loloa ma faapogisāiga i le tiapolo o latou mafaufau mo latou faalogo mo latou vaai i le upu o le atua. O lea faapitai tele lava na tausaga e tea sa tatou faatasi ai ma tatou talatalanoa ai ma faamalosi i le upu o le atua. Faapitai la outou lagolagosua, faapitai foʻi i la outou sagisangi mai luga o le tatou polokalama ona o le fia faalogo i le upu o le atua. Faapitai foʻi i le tou lagolagosua i le tatou polokalama i le shareiga o le tatou polokalama i le gata i lea o le tatou Facebook maise le tatou YouTube channel. Thank you all for subscribing our YouTube channel and le gata i lea. Ia whapitai le sharing o tātou pokalama o lea. Whaamanuia tele le atua ia te outou le nei tausanga fou. Talo i le atua ina ia whapena o na a mata ia te ia le nei tausanga fou. Ma ia avea le atua Yesu ke riso ma amatanga fou o tātou o langa. A wā le tātou savalinga fou le nei tausanga. Amen. Ia talo i le atua ia iailo na puipuinga. O a foʻi ni manaʻoga talo i le atua ia faataunuu ma le manuia manaʻoga auā foʻi lenei tausaga fou o lea o le tatou polokalama na i lenei aso ia ma le tatou folafolaga e lē faaumaina le tatou polokalama ia e faataunuuina le tatou polokalama ia i le asotonaʻi nei ia ma le suga ia talalelei le a tatou mafuta i le asotonaʻi nei. Ia i le tula e ono pei ona masani ai ia stona i taitasi. Ia o le taimi nei ia manuia tele nei tausaga fou. Ia manuia faatasiga o aiga i le nei aso. Ia aua foʻi soga ai aisesi te ua mai. Amen. Ia o lenei foʻi tausaga ia manatua ai foʻi se toʻalua. Ia ua maua foʻi le tinā o le aiga i le maʻi i lenei aso. Ia ua amata foʻi le tausaga fou o se toʻalua i le maʻi ia e talo atu le tatou aiga Jesus is the Answer podcast i lenei tae ia manatua ai foʻi se toʻalua ma lenei aiga i le outou talosaga ina ia i faamalologa le atua se toʻalua ia i foʻi le puipuiga le atua ia te aʻu ia ma le afifini ae maise i tatou uma i le mana ma le toto o Iesu Keriso. Ina ia aua ne i o mai mai o le tino. Ia aua ho ia matanga ina o nei tausaga o lea. Ia o le tatou pokalama na pamanuia tele le atua tatou toe feiloa i le aso toʻanaʻi ia i lona i tulae ongo i le afiafi ia ma le suga ia talalega. Ia God bless. Happy New Year in the name of Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.